Sahaba apa ngade ko mile Imam Hanifa ka hadis naam le be ame mase de kaunga hadis ko na le ha Are Imam Hanifa hadis naam le ame badunya mate ape badunya mate le kaunga hadis te ko ta na le bi Imam Hanifa rahmatullah alayhi ko we phana ho janora na thaw piya ma Allah se na le ne tawfiq pe yo Baik janoro ye khi Aro ai lo kaun ni ka Imam Hanifa rahmatullah alayhi ko we phani le tabi'in ko we phani le be tabi'in ko we phani da le Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka hadis ma ishara lo ke bida ama ganje pe ke bida lu ni nga ye khi nga ye nau sahaba ye khi sahaba ye nau khi ari to khi ma shi le lu ni ha aw ni ne lu ni be Ari lure ko di fitna ye ke dajjal ye ke iblis ye mata yozat ni ka we khani Allah shi chalo ro ye myasi digene ma mo pwe bu swe naw belo ma le pwe ma Allah maaf kar lo muka le istakbara mana re tala re na ro ta ta shirk ka beshi da tarawinga di Hanafi de Shafi de shauti ma rakat na se phita Bhai hadith ma 36 rakat ni le shi de ari hadith se ka ba lo saga ma pyo ra le amyai phat ya ma ho sauk pyin thu ro daga le ho Imam Hanifa pi lo khamya lo le ayan ti ni de me ko tko shi de ba pi lo Hanafi ko be tai ta cha Shafi de Hanbali de Maliki lo tai lo mya ba ma lo ra Bhai gaung thi akong man de cha la Gabai yo sit down kau lai ke asas khilafat Abbasiya thi aku thi gabai ma Hanafiyat ka amyazo Hanafi pyo le zai chana ba mu Hanafi pyo le zai chana ba mu Bai thi mani ne Hanafi tu le tai ke su yo Gaung thi akong ma Imam Abu Hanifa rahmatullah alayhi ko desh ni machine ayu da yo chonoro sia Maulaya Muhammad Sahaba Baba le to bhai ne anau ka ni light ne ka lo be ye ra de zashi hon tv to boy anau ka ni kam light ne to ba zashi hon tv to so lo le hon tv lo ma cho nai bu anau ka ni le light ne kap pi lo light pon ni dai be ko ka le ti tu lo ye alo ka da be Allah she chalo ro na le nai ne tawfiq pi ro mu ba de